Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pida ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong. Kum kajingis no aktilang banyakon pasya yo kunyang jengpang COVID-19. Kaskol Mount Herman High Secondary School, kabaran hakasnong Rangsken Hasoyong Constituency, East Castles District, Kalawan Chakmat Bansinyang Lem, siya ka Chief Minister Relief Fund. Hapo kajingilam jong Managing Director uba PS Rani, ringkat kajing senran lang UMLA kanikatahan uba Samden Malangyang uba Longru Menteri Sarkar Bakmi, yakatnat Public Health Engineering, hak arpratrik mentabnaya yong arajar arpo, kilalit IT, yakani kepisa kabakot silak sihajar tingka, siya Menteri Rangba kanikajala Konrad Kokal Sangma, kenang baka sarkar kan yo ban perankam yakni kepisa kat kaba kasngoben banyakon yo niu kanyang jingpang balawan poi ruah kan kejela Meghalaya. Naga Mount Herman High School Rangsken nagalyang di nong tray di nong hikai baro banagalyang ke management ila sobha ban no kluj siya kan fund juga Chief Minister Relief Fund Jong Sarkar Meghalaya nakamantao ne jingpang jingpang COVID-19. Mereka juga por MLA ini penorang minister jadi asal kalau human juga kita asal kalau kamu beri benda hari benda yang baju ini dengan jingdan lang juga asal kalau musim sibuk yang beri skor baru kau ini. Jadi kalau di sana kalau kita kemarin ini silak sihajar tengah sekarang fund. Mereka kembali bagaimana dino beri juga kan long kajing kerku. Itu yang bentuk yang bekerja pada sarkar baru kowe kapan dia apa nyerap itu beri berkam ke nyerap atau kum ke nekor kapan kame kata-kata.